The only qualified help to deliver Israel was the Christ. Ainus kvalifitseeritud isik, kes võis vabastada Iisraeli, oli Kristus. Just as the only qualified help to deliver the church is the Christ. Täpselt samamoodi nagu ainuke kvalifitseeritud abiline, kes saab koguduse vabastada, on Now, what it Kristus. comes down to is that Christ has arisen to help the church. Ja milleni see siis jõuab, on see, et Kristus on üles tõusnud selleks, et aidata kogudust. What he's producing in the church is reformation. Ja see, mida ta on tootmas või esile toomas koguduses, on reformatsioon. And what reformation is simply an outcome of an activity. Ja mis siis reformatsioon on? See on lihtsalt ühe tegevuse tulemus. The reason that we call it apostolic is because that is one of the primary tools that God is using to bring forth reformation. Ja miks me nimetame seda apostellikuks, on selle tõttu, et see on üks peamisi vahendeid, mida Jumal kasutab selleks, et reformatsiooni esile tuua. So one is the tool and the other is the outcome. Nii et üks on vahend ja teine on nagu tulemus. Most of us understand that we live in a three-dimensional world. Enamik meist mõistavad, et me elame kolmedimensioonilises maailmas. And we experience that every day of our lives. Ja me kogeme seda iga päev oma elus. But Jesus was a man from the fourth dimension. Aga Jeesus oli mees neljandast dimensioonist. And when I speak of fourth dimension, I'm talking about the spirit. Ja kui ma räägin neljandast dimensioonist, siis ma räägin vaimust. You see, if someone asks you, what is the kingdom? Kui keegi küsiks sinult, et mis on kuningriik? And I would tell you that if it is not spirit, it is not the kingdom. Ja mina ütlen sulle, et kui see ei ole vaim, siis see ei ole kuningriik. Because when Paul defines what the kingdom is, Sest kui Paulus defineerib seda, mis on kuningriik, he said the kingdom of God is not in meat and drink. siis ta ütleb, et Jumala kuningriik ei ole ju söömine ja joomine. In other words, the kingdom of God is not something that is natural. Teisisõnu, Jumala kuningriik ei ole midagi, mis on nagu loomulik või But he said the füüsiline. kingdom of God is in righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Vaid ta ütles, et Jumala riik on õiguses, rahus ja rõõmus pühas vaimus. So what we can say, if we would just simply remove the middle part, is that the kingdom of God is in the Holy Ghost. Nii et mida me võiksime öelda, kui me selle keskmise osa ära jätame, siis me ütleksime, et Jumala kuningriik on pühas vaimus. And what the Holy Ghost will produce is righteousness, peace, and joy. Ja mida püha vaim esile toob, on õigus, rahu ja rõõm. That speaks specifically to the nature of Christ that is in you. Ja see räägib konkreetselt Kristuse loomusele, mis on sinu sees. Because Christ means anointed one. Sest Kristus tähendab võitut. And there were three anointed in the Old Testament. Ja Vanas testamendis oli 3 võidmist. The prophet was anointed, the priest was anointed, and the king was anointed. Prohvet oli võitud, preester oli võitud ja kuningas oli võitud. So here's the pattern. Ja mudel on siis järgmine. Righteousness is connected to the prophet. Õigus on ühendatud prohvetiga. The prophet calls the nation to righteousness. Prohvet kutsub rahvaid õigusesse või õigsusesse. The priest is a go-between. Preester on see vahendaja, vahemees. He represents God to the people, Ta esindab Jumalat inimestele and he represents the people to God. ja ta esindab inimesi Jumalale. So what we find connected to the priest is peace. Ja mida me leiame siis preestriga ühendatud olevat, on rahu. The prophet calls you to righteousness, Prohvet kutsub sind õigusele and the priest releases the peace of God. ja preester vabastab Jumala rahu. So what do we have with the king? Mis meil siis on kuningaga? It is the final word, joy. Ja see on see viimane sõna, rõõm. Because wherever a king's reign is in righteousness, there will be joy. Sest kus iganes kuningas valitseb õiguses või õigluses, seal on rõõm. Because he never rules for selfish purposes. Sest ta kunagi ei valitse isekatel eesmärkidel. He rules on behalf of his subjects. Ta valitseb oma alamate kasuks.
Are you tracking with me here today? kas te olete kaasas minuga? All I'm saying is that Jesus rules on our behalf Kõik, mida ma ütlen, on see, et Jeesus valitseb meie kasuks, because he is a righteous king. sest ta on õiglane kuningas. And so when you look at his economic system, Nii et kui sa vaatad tema majandussüsteemi, it is called a commonwealth. siis seda nimetatakse ühisvaraks. That is wealth that is necessary for all of his subjects. See on rikkus, mis on vajalik kõigi tema alamate jaoks. So the only thing you have to ask yourself is, how vast is the king's wealth? Ja ainus asi, mida sa pead endalt küsima, on see, et kui suur siis on kuninga rikkus. Now, just in case you don't know the right answer, Igaks juhuks, kui te õiget vastust ei tea, let me tell you about the king's wealth. las ma räägin teile kuninga rikkusest. He said, the silver is mine and the gold is mine. Ta ütles, et hõbe on minu ja kuld on minu. He said, the earth is his, Ta ütles, et kogu maa on tema. the world and all they that dwell therein. Maa ja kõik, kes seal elavad. So how rich is your king? Nii et kui rikas on sinu kuningas? And he has all of this wealth and he's packaged it together and called it a commonwealth. Ja nüüd ta on selle kõik kokku pannud ja nimetanud seda ühiseks varaks. Or it is wealth in common for all of his subjects. Või siis rikkus, mis on ühine kõigi tema alamate jaoks. So a king always rules for the purpose of his subjects. Nii et kuningas alati valitseb oma alamate eesmärgiks või nende kasuks. Now touch yourself. Puuduta nüüd ennast. Colossians 1:27 tells us it is Christ in and among us all, correct? Kolosslastele 1:27 ütleb, et Kristus meie sees, au kirkuse lootus. Now this is what you must know about the Christ that is in you. Nüüd see on see, mida sa pead teadma Kristusest enese sees. He is a prophet, a priest, and a king. Ta on preester, prohvet ja kuningas. So there are times when you need a prophetic word. Nii et on hetki, kus sa vajad prohvetlikku sõna. You need to allow the Christ to rise up in you and prophesy to yourself. Ja siis sa pead laskma Kristusel enese sees tõusta ja profeteerima endale. There are times that you need the peace of God to be released in your situations. Ja on hetki, kus sa vajad, et Jumala rahu saaks vabastatud sinu olukorda. Then allow the Christ of God to be the priest that he is. Siis lase Kristusel olla preester sinu sees, kes ta on. Because he releases the peace of God that surpasses human understanding. Sest tema vabastab Jumala rahu, mis on üle inimliku mõistuse. And then there are times that you need him to be a king. Ja siis on hetki, kus sa vajad, et ta oleks kuningas. To exercise rulership, government, and dominion. Et ta valitseks. Allow the Christ to be each of those. Lase Kristusel olla kõik nendest. Did you know all of that was in you already? Kas sa teadsid, et kõik see on juba sinu sees? You see, it doesn't have to come from someplace anymore. See ei pea enam tulema kuskilt teisest paigast. Touch yourself once again. Veel kord, puuduta ennast. He's in you. Ta on sinu sees. Yes, he's in you. Ta on sinu sees. Now that is such a critical understanding. Seda on hädavajalik kriitiline mõista. Because Paul said that our responsibility as apostles was to develop the people in this understanding. Paulus ütles, et meie vastutus apostlitena on arendada inimesi sellesse arusaamisesse. So that we can present every person mature to their king. Et me saaksime esitada iga isiku küpsena oma kuningale. In fact, he said that we labor or we agonize to do this. Ja ta ütles tegelikult, et me nagu näeme vaeva töötades selle saavutamiseks. If you're talking about the real burden in the heart of true ministry, Kui sa räägid sellest tõelise teenistuse sellest koormast, it is not to present our Lord with a bunch of immature children. Siis see ei ole esitada Kristusele nagu nii-öelda alaealisi lapsi, But our desire is to present the Lord a mature family. vaid esitada Kristusele täisealine rahvas, Who can function in the dominion mandate that he gave us from the beginning. kes võiks toimida selles valitsemise mandaadis, mille ta on andnud meile algusest peale.